خوشکو برای هێژا دەماوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە 27 حەزیرانê salvegera Komkujiya Amûdê bû. Tevgera xapûçî tevgera Kurdkuj di 27 Hezîrana 2013 de li bajarê Amûdê, bajarê Çand û Hunerê, bajarê Helbestê komkujiyekî li dar xist. Qurbaniyên vê komkujiya hanê zêdetirî 6 kes bûn û bi 10 kes birîndar bûn. Çima PKK ev komkujiya hanê li dar xist ji ber ku bajarê Amûdê yekemîn bajarê Rojavayê Kurdistanê ku mangirtin, i'tîsam, xwepêşandan li dijî PKK li bajarê Amûdê li dar ket. Xwest ev rêxistina qirêj, rêxistina PKK çavê Kurdê Rojavayê Kurdistanê bişkînin, ser û pişta Kurdên Rojavayê Kurdistanê bişkînin li Amûdê. Li Amûda Rengîn, li Amûda Bavê Mihemed. Mixabin ê ku vê komkujiya hanê organîze jî kirin, rol jî tê bîstin, PKK wan jî tasfiye kir. Çima yanî belkî bimana bibûna şahid, yanî ji ber vê ez dibê mixabin lê ew Hemze Tolhildan ku niha malbata wî dibin wî jî tasfiye kirin ku ji Amûdê ye û malbata wî dibin çewsandinên PKK de ye. Ew Hemze Tolhildan xwedî rol bû, rolekî sereket wê komkujiya hanê de lîst, piştre PKK wî jî tasfiye kir. Gelek kesên din jî rolên wan hebûn, di kuştin, di wendakirin de lê PKK dîsa wan jî şolê rakir. Ew Ciwan Brahîm jî nosî can ê serê kanî ew jî di nava vê yanî meret karibû wî bihesêbe ku rola wî jî hebû, dema Serokê Esayîşê bû, gelek tişt kirin. Tiştên ku ez çi bêjim yanî zerer û ziyan gihan Rojavayê Kurdistanê piştre ew PKK ja pevçûn navbera wan çêbû wî birin û wî wendakirin û heta roja îro sextekarî dikin û elan nakin. Diçin cem malbata wî, diçin cem diya wî, ew bahozi diçû fotoa digir û belav jî dike bê şerm û fedî û naz dikin ku PKK wî tasfiye kirî, wî kuştiye. Lê bajarê Amûdê hinek kes hene sextekar hene li hîna li Amûdê de jî nanê xwe pê dixwin. Yani nanê wan di nava xwîna xelkê Amûdê de ye. Ew wilo nanê xwe dixin nava xwînê û dixwin. Naskirî ne. Di nava sextekariya PKK de behaneya dibînin, ji komkujiyê re hiceta dibînin, ew aldar û yanî ew jî badînî ye û ser xelkê Amûdê tê hesêbkirin, gundê dora Amûdê ye, rola wî jî tê de heye. Ew Hemze Tolhildan jî min behsa wî kir. Kî jî heye hûn bixwazin ev kesên helbestvan û nivîskarên derdora PKK ê ku ji Amûdê ne ew jî rola wan heye. Ez naz dikim yani. Me em berê jî dema ku ez xapoçî bûm, ez apoçî bûm, ez wan yek û naz dikim bêçiman. Ew Helîmo jî rola wî heye di nav meselê de. Erê li Almanyayê. Lê parastina wî ji tevgera xapoçî re heta roja îro tê wateya ku ew jî şirîkê vê komkujiya hanê ye. Hûn kî dixwazin yani? Hûn Bengo dixwazin, hûn Beşîrê Melenewav dixwazin, hûn Nezîrê Melenewav dixwazin. Ev hemû kesên ku li derdora PKK ne şirîkin. Şirîkê vê komkujiya hanê ne. Ev komkujî her sal 27 Adarê wê ev şehîd û qurbaniyên vê komkujiyê ji gora xwe rabin tifekî li rûyê xapo, li rûyê tevgera xapoçî bidin û dîsa vegerin gorê xwe. Ez mecazî dibêjim yanî. Ji warê yanî ez di warê şermezarkirin û le'netkirina vê komkujiya hanê. Mixabin ne tenê li Amûdê hinek kirêgirtî xulam û zilamê xapoçiya hene. Yani meselen ne tenê bavê Doqo û bavê Doqmaq û bavê Qazîmazî û bavê Çiklis û bavê Fisteq û Bindeqa evê ku wilo Fisteqa berdidin li ser social media û li ser
تيك توكي وهذالو وسروكاتي نهاتي فهم كرن وهذالو ما بارتي فهمنا كريه وإيريشي تفقرا آزادية كن تفقرا آزادية أفش تفقرا آزادية كوكوم كوجيا لباجاري كردا بيك بينه تفقرا آزادية مخابن ميناكين وقفانا العفرين يجي هنا حتى روجا إيرو عفرينا بريندار عفرينا داگركر عفرينا ايشيائي كو بريني بي كورن بي هجمارن PKK بو سبب داگركرنا عفرينيج آلية دولتا تركا داگركر و چتين وي حتى انها هناك عفريني هنا دستو دفو وقونا PKK دشو هناك عفريني هنا دستو دفو قونا PKK ماج دكن ونابين تشتيكو PKK آني سري عفريني بريجي ونهاش اوجي هي لسري كان يجي ابمال هي لدربيس يجي ابمال ازنا كان قصدكم هاتنا اوروبا اوجي وجاش نفد بونه خابوچي وكاروان دچو وكوچك در كرو ايمالا و مانا مهفتو ناس دكن روجا قطنگاي دي PKK دي ولو دمو دوران لسرسري PKK جيرياز وناس دكم يك بيك ونشبون يعني لأنها شمر لأوروبا لبرلين لباريس لنظام لبروكسل بونه رابونه سر چوگونی وکیو قراسنات هفگرا خابوچید اف هی لديري كيشي اف مال هي چن كسين كواس ناز دكم يعني سختكار يعني دما ابوچي د روشا خويا هري بلندبون بريد حزارو يازدا سختكار بون از ناز دكم يعني كادرو ام PKK چل سروان دكو جديري كينا لأنها بونه دقي كابا ودقي غارة وشعباش وأفيا ولاد باريس وأفيا نولاد باريس ونظام وفان قرتي مرتي هاني ديك يعني از دبيجم كو قحوة كوي نتني العامودي يعني أصبح صار قحوة كوي مجازي ديكم باوي دوقو وباوي قازي مازي وباوي شوربشير وباوي مهيري وباوي شقلماست و نتني العامودي هنا نا الجمجي هنا الدربيسية جي هنا ولو قوباني جي هنا شقولنا أفي قوباني في درتري از أو يكهي كني مروتي كوميديانا وكلي كولينيري استراتيجي وبحثا جيو استراتيجي ديكي وداهولها تشكي تنية يعني تشتكوي تنية ولو بسري وخب شاشكا مزندك وفالا فينجي فالا خلق ملكي كوباني شد حبي كوباني دورا خو جواندي وخوك ليكولينيرك وكنافن دير ليكوليني استراتيجي دي ديار كري كلي مروبيتي مع عربين زان خوشك باخذه بكردين زان خوشك باخذه و ودلدجي خابوچي ابو نهابي خابوچي ترو فكري خابو ل ديار كري زانگوی دنیای دتی خوندن دروا ول نظام پارتی نظام کیشان پارتی فکر خابو ایدئولوژیا خابو بکتینه درو به حق وصد تشرين فديناك فديتنا يعني نا زانبون نا اخلاق نا فدي تشتكي تني وبفيرنجي بردوام دك قالك السنه باوي دوقو باوي بوقو لكوباني جي هي لدربيسية جي هي لعامودة جي هي افكسين كوشو PKK شعباشي ديك خواستن تفقرا خابوشي ضغط لمالباطن شهيدن كوم كوشي عامودة كرنكو بس في مجارة هاني تيخن روجافا كردا هنا كس كرين هنا كس جمالباطن وان شهيدي هاني بپرا بمنصبا بمقام بريكلام وبروباغندا وان كرين لي نحم
نكاريون هەموو کەسی بکردن. ئانا ئەگەر ئەم وەرن قوربانیên Kurda ji bin serê tevgera PKK a xapûçî em hejmarekî çêkin, em bîlançoyekî çêkin. Çi qeyse yanî? Çi qeyse ji nava Kurda hatiye kuştin heta roja îro? Em hejmarekî çêkin. Yani em ji kur dest pê bikin. Em ji wê axaftina Apo dest pê bikin û di havîna 2008 de daxuyaniya wî heta roja îro bi zimanê Tirkî û Kurdî û Erebî jî heye dibêje di nava PKK de 15,000 kes hatine tasfiye kirin di nava PKK de. Yani em behsa komkujiya Amûdê dikin PKK birîndarê xwe kuştiye. Bi emrê Cemîl Bayik di 1992 de di şikeftekî de zêdetirî 20 kes birîndarê PKK hatine tasfiye kirin. PKK hevalê xwe û kadroyê xwe dibin îşkenceyê de ew Qasım Engîn li Çiyayê Tendurekê bi emrê Apo Esed Oktayê tevgera Xapûçî Qasım Engîn ku hat kuştin di sala 91 de bibirin. Li Çiyayê Tendurekê zêdetirî 17 keç û xortên Kurda di bin îşkenceyê de hatin kuştin. Abdülmelik Şêxbekir xezûrê rehmetiyê Ehmed Hüseynî helbestvan xezûrê nivîskar Nîzar Agirî PKK wî tasfiye kir, PKK wî kuşt. Di nava wan 17 kesên hanê de. Ev mînakin yani em komkujiya gelo em behsa komkujiya Amûdê bikin, em behsa komkujiya Kobanê bikin, em behsa komkujiya Çiyayê Tendurekê bikin, em behsa komkujiya şikifta birîndara bikin, em behsa çê yani bi seda komkujiyên PKK hene. PKK carna êrişên mezin li ser taborê dewleta Tirk wek tabora Tendurekê, tabora Robarokê 52 şervanên PKK hatin kuştin. Li çi jî li Çiyayê Çîlo ew jî zêdetirî 40 kes ji şervanên PKK hatin kuştin. PKK dizanî ku mîzana şer li aliyê dewleta Tirk û şervana dişandin, gerîlan dişandin û dihatin kuştin. Wekî kulîya dihatin kuştin, dihatin tasfiye kirin. Mavana hemû ji kîsê kî çûn? Ji kîsê gelê Kurd çûn. Komkujî bûn ya ne komkujî bûn? Baş e eger em werin van komkujiyê han hemû serhev de bicivînin. 15,000 ku Apo dibêje di nava PKK de hatine kuştin. 30,000 ku bi dewleta Tirk re hatine kuştin. 3-4,000 ku bi Yekîtî Niştiman û Partî Demokrat kadroyê PKK hatine kuştin. 20,000 ku li Rojavayê Kurdistanê hatine kuştin. Ev ê hîna me hejmar nizanin. Tiştê ku li Îranê jî ku hatibin kuştin em wilo bîlançiyekî çêkin bi ser hevdû de tov bikin û total kamilan binerin bê wê bigiştî wê çê hejmar derkeve. Wê nêzî 7-8 kes hatiye kuştin. Wê bavê Doqo bavê Boqo wê ji mir derkeve bêje normal e. Şoreşa heval. Di matê şoreşa nabîne şoreşa Filistînê çi qeyse hat kuştin. Ku hayî xwelî ser şoreşa Filistînê têd kuştin çêbû lê ne bi qasî hecêba PKK tevgerên Filistînê hemû bi tevahî di nava xwe de 15,000 kes tasfiye nekiriye. Tu werî jêrbêje tu bidiber hevdû. Tu bêje Çetin Güngörebê xayîn e, Saîma Akşin xayîn e, Bircan Yıldız xayîn e, Mihemed Cad Şener xayîn e. Tu bêje wê bêje xayîn û ew ê xwe tenê û xapoyê xwe tenê melaiket û welatparêz û çira şîr û zêrê zer bibîne. Ew sextekarên bi vî rengî ne.
هذا النورمال ماون للروشة سوري نانرن شو قيسة جي علوية جي سنة هات كشتن إما تني بيست حزارة إيري هاي خولي سر جوان بيست حزارة هاني براكي تدناف ده هاي النا براي سربس نبي هي ونها كون دف دافجن ناموس وكرامت ورومت سربس نبي باشه کسێکی زارۆکێتە لە باکوور ژیانە خۆشدەستدایینا لە ڕۆژاوانە ئێرێ کوڕ و سبێ حیا ئێوارێ حەشای حەزور ئەوە تو گود و خوت و پێکەکێ دە پارێزە چتت ناف پێکەکێ تە چۆندا کریە چی تە هەیە تنەی تنێ قوڕەتی و قازی مازی قلۆپازی پێکەکە بێژە سەرخەبوون وێ پێکەکێرە بێ پێکەکە بێژە بنخەبوونە وێ پێکەکێرە وخلاص ولو خوديتيه كولا وكولية ودبي تفقرها آزادية راستية ناز ناكي ودبي جي تفقرها راستية تفقرها خابوشي ها وبهانيا وبلشيما ودروا ولو شخور خوش دكن وجي هفدور مزددن وشاكوشي هفدخن وتزانه باوي تشقل ماز مكتبة سروقاتية نزانم شارستانية ديمقراطي خوند يا ما چه كتابي يا سروقاتي نظام شكريه جيجي فهمناكو كتابي جيني خودي بخويني جي فهمناك اري بابي تشكلس بخودي يعني قالك جمر لازم حتام سروقاتية فهمكن وسروكي بيترضرو يا وبسر كردا بسر كلاجي نافي وكريه جلان تول هلداني كرو تولا كي هلدده تولا تركا هلدده تولا تركا جگلي كرد هلدده حيفا تركا جگلي كرد هلدده نه حيفا كردا جعلان عبد الله جعلان نافي ويش يقولوا طا عندكن خابو عبدو لا يعويش أزبيم لا يعويش غيدن ناوی وید نفوسه ده آپو کملیکا آپو ناس نامه آپو بینن ناوی دایی که ویش مامو من ناو لیکریه ناوی وی ویشه نه عویشه جی عویش ناوی جا عویش بزی خوب کشم ناوی جاوی عویشه ده هر بگویش ایجا ماسوجه منه و خافو مزن بكن وبكاكي مزن بكن وتلميدان إذا تشتنها تشتكتنا هقواص الشهيد هقواص قرباني خوب فلسطيني مقارنة بكن فلسطين كيم زيدا ناوا الدنيا ده دس على داريا كيوان هي مجاراوان جداي يعني كي ناهي لفلسطين بالدولة كي أصلا اللي تشتك بدس خستن حيوان بقربانة تفقرها رزقاري خوازا فلسطين شي ببن خوازياج مالا خوديره وبقاسي في تفقري شي تشتكي بدس خبزتا تنا يعني أنا حماس ضربيكي لدار خست أف غزة ورام الله أف غزة ورام الله جسر أنجامة توكوشينا قلي فلسطين نكاري فلسطين تواي رزقار بكن بچكي شخور جوالاتي خو بچكي بدس خستن كرو گندكي شي گندكي ها لبوطاني وبهديناني كومارا شر آوابو ونظام وگندكي لبوطاني ورزقار نكر وستران مرانا دردخين لبوطاني طولا ما هلداي طولا تشمال بوطاني هلداي ليادي ثم طولا الحسكي وجنكج حسكي درد كيف سترانا بيجي لبوطاني طولا ما هلداي وأويدنا وقركا خود تشرينه بوطانو وأسمري وسركفتني خابوشيا حمو لقحوة كويته لسر تيك توكي وأف شنتا كوش مكوشي وانا ودوان كليب مليبي شيرو هندي أف هنا رجعها ولات فكي تاني دسترانا دبسر دي كيف
لێدراسiyê de entegrebûyîn, sextekarî, komkujî û çi bêjim xizmeta dewleta Tirk û tirkleşme û mîtleşme û îtleşme û colanîleşme. Xwe çirandine dixwazin YPJ colanî naxwaze. Rejîma colanî na ji bo parastina mafê jinê em dixwazin YPJ tevlî artêşa Sûrî bibe. Tevlî nava Cebhetun Nesra û El-Qaîde bibe. Ji bo parastina mafê jinê. Ne wekî rejîma Beis bi. Rejîma Beis jinê naz nedikir em dixwazin jinên Kurda, keçên Kurda bi zorê têxin nava artêşa Sûrî ji bo mafê jinê were parast. Sextekariya tevgera Xapûçî û medya Xapûçî heya vê qunaxê. Komkujî ê siyasî ê psîkolojî ê meعنewî di nava gelê Kurd ku PKK pêk anîye 10 qat 100 qat komkujiyên fîzîkî ye. Ev li gorî nerîna me PKK komkujiyên pir mezin di nava civaka Kurdê pêk anî. Holokost ji bo ku tu ev mejiyên Xapûçiya rizgar bikin nemane. Navê wî çi ye Quzê Kereya wê ku Selahedîn Demirtaş. Ji xwe li meqale û nivîsî wî binerin çawa pesnê Baxçelî dide û dibêje em xwe bi Baxçelî bigirin û bi entegrebûyînê eynî wekî Xapû. Eynî ji Xapû pîstir. Eger yekî ji Xapû pîstir hebe ew Selahedîn Demirtaş e. Ji xwe re lê binerin bê çi dibêje. Yekî wek viya ev Selahedîn Demirtaş baş ez ê çawa wî vegerînim Kurd. Ema ev ne yanî karekî pir zor pir zehmet e. Ev serencama çi ye? Serencama komkujiyên meعنewî, komkujiyên psîkolojî, komkujiyên saykolojî ê sosyolojî ê nizanim çi ku PKK li ser gelê Kurd pêk anîye û heta roja îro em rexne dikin ev 15 salê min rexne dikin hinek carna dibêjin ê ka te çi kir? Ma te Newaf Xelîl vegerand heta sibê rexne bike. Ma te Tarek Hemû te vegerand na. Te Ejderşêxo vegerand na. Vana ve nagerin. Vana ve nagerin ji ber ku şîrîkê van komkujiyê hanê ve nagerin. Wê çiha vegerine? Vegernerin kî derê? Tarek Hemû dev ji Apoçiya berde kî silav lê bike? Newaf dev ji Apoçiya berde kî jê bêje merheba? Ejderşêxo dev ji tevgera Xapûçî û medya tevgera Xapûçî berde yanî wê kî wê qebûl bike û hewlo biriyê xwe bibîne û bireqisîne û çî vana heyî yanî di nava rojnamegeriyê de, di nava medya de, di nava ragihandinê de, di nava çî wan tune? Çarenûsa xwe bi PKK ev girê danin. PKK her ew jî diçin. Ew jî diçin. Lewma mustehîl e. Yanî ana werin kêleka Hoşengosê wê çi feyde bikin? Wê êrîş, dijûn, namûsa wan, diya wan, jinên wan, xuşkên wan bive armancê bavê doqo û bavê boqo û bavê zoqê û bavê puşkul û bavê sergîn û bavê nizanim serdîn. Bive armanca êrîşên van kesê hanê. Pere jî dixesirin, wenda dikin, nizanim tiştê ku prestîja ku heyî jî wê wenda bikin. Rastî barekî giran e. Nikarin rahêjin vî barê hanê. Barê rexnegerî, barê kurdewarî, barê helwesta rexnegerî nehêsane her kes nikare rahêje vî barê hanê û ev qurbanî wendayiyan bide ji bo xatirê Kurd û Kurdistanê çi lazim e? Serê xwe têxe serê tevgera Xapûçî
شوان نلازم يعني لو ما خو دوور دبينن و عێریش دکن يعني لەماکو ئەزرەخنە دکم ولۆ بخوا حەز دکن بخوا دەحەزن ku تەعزینە و کرێتن و کرمینالن و di nava rawakirina tevgera xapûçî xwe dîrol û cih û kar e ji xwe kar dikin yanî nanê xwe pê dixwin. Lê vir ez têm dawiya vê mijarê dawiya vê weşanê heta mijarekî din weşanekî din li nava xêr û xweşiyê de bimînin were serê şehîdên Komkujiya Amûdê sağ bi, serê gelê Kurd sağ bi, her sal di van roja de em ê şehîdên Komkujiya Amûdê û hemû şehîdên Rojavayê Kurdistanê bi bîr bînin, bejna xwe li ber wan bitewînin, ciwanên malbata welatparêzê Kurd Ebdelayê Bedrojî em ê bi bîr bînin, ciwanên ku li Efrînê jiyana xwe ji dest dan, hemû qurbaniyên tevgera xapûçî em ê bi bîr bînin û lenet û nefreta xwe li hemberî vê tevgera hanê a Kurdkuj em ê diyar bikin. Di nava xêr û xweşiyê de bimînin.